Во вторник, 25 июля, Ce sluša o probleme cu viza de ședere în Serbia, pentru că sunt împotriva lui Putin. I uručili su mu papir gde je Li se spuse pisalo părăsească da Serbia. generalno je predao sva potrebna dokumenta da mu se produži boravak, ali и он получил документ, в котором было написано, что ему не подвигают predstavlja ozbiljnu opasnost po državnu bezbednost Și Srbije. că Zato mislim da refugiații ăsta je ruși reprezintă un mare pericol pentru securitatea Serbiei. Trebuie să părăsească țara. sada Acești fugari de la pitamo se u război, čemu se sastoji ta pretnja nacionalne de ce bezbednosti. ei sunt o amenințare? Da li svi ovi ljudi predstavljaju pretnju nacionalne bezbednosti? Pentru cei... Haide, pusti-me! Сейчас мы хотим задать вопрос. Все эти люди, которые стоят, они тоже угрозы